Охо, туғандар, қараңыздарчы, біз бүгін қайсыл жерге келіп қалдық десеңіздер, өзгөчө жерде тұрабыз. Біз сіздерге сон қылып көрсетіп береміз. Емнені көрсетіп береміз десеңіздер, туғандар, қараңыздар. Бұл сон болын растор қыла тұрған аппарат. Мынаке көріңіздер. Ака, басыңчы, қана айлантыңыз. Ушул жерге шевенді, расторды, жана цементтің ушул жерге салып тұрып, судан құйып тұрып, сонның қылып тұрып, сойық қылып тұрып, араластырып екен. Ака, тоқтатың. Аха, тез қимылдан. Акаңыз тоқтатқанда мына жерден қойылып түседі екен. Ач өрейін бе? Ашыңыз өзіңіз. Қана тез қимылдан ака, шапканы алың, ұялбаңыз етмеңіз. Ой, жауың бол. Шеніш бар, мынаке көрдіңіздер. Бұл расторды алғаннан кейін акаңыз бұл жаққа қояды. Ака, титіретіп қойыңызшы. Қана ака. Бол. Шеніш бар. Бұл емне десеңіздер, тоңдар, бұл қалп. Ушул қалпқа түшкөндөн кийин ушул емне бар bunun içinde билесиздер, тоңдар. Базы чоң издеп көрөбүз. Так, бисмиллахиррахманиррахим. Охо, тоңдар, мына караңыздарчы, бул деген сетка. Матко, туруп ака, тура айтаммы? Мына ушул сетканы ушул жерге сон кылып төшөйт экен. Караңыздар, бул жерден чыккандан кийин кайсыл жакка барат десеңиздер, тоңдар, эми жүрүңүздөр. Кызыктын баары мына ушул жакта, тоңдар, караңыздар. Биз бүгүн Еврозабор жасап чыгарып аткан ишканага келдик. Мына ушул жерде Еврозабордун 10дон ашык түрү бар экен. Өзүңөр көргөндөн кийин эле. Ана мол стойканы көрүп атасыздарбы? Ушул стойканын ортосуна сон кылып отургузулат. Караңыздар. Ана мына тургандар, мына менин алдымда турган расветкалары баары тең эң үстүнө коюлат тугандар. Сиздер адашып албаңдар, астынан мынакей көрүп атасыздар мына түстөрүн. Эми тугандар, караңыздар. Мына бул стойкага мондой сон болгон 4 үчтүк ушундай зым ташталат экен. Себеби сынып калбаш үчүн. Так, сиздерге аябай көп кылып куюп койгон досум келчи бери. Кел бери. Қазақ досым, салам алейкум. Амансың ба? Мынаке қазақ досым сіздерге соңғы жасап береді. Қазақ досым, жүр, бұл жақтадағы аябай көбі бар екен, а? Сен уже заготовканы қылып қойсың, а, досым? Заготовка қылып қойдым, жетеді. Мынаке, қараңыздар. Тоғандар, өздері көріп атқандар. Досым, ушул Еврозаборлар жөнінде сенде маалымат туралы өзің бір қатар беріп қоймайсың ба? Тагороду доставка бесплатно, машинебиз бар. Аха. Заготовка жетеді, бат бүтөт. Короче, бекем. Эмнеси бекем болуп калат ошондо? Бекем. Бекем болот. Доставка шаар ичи боюнча, Ош шаар боюнча бесплатный болот, а? Калган жактарга өзүңөр барасыңар, установка кылып, соң орнотуп бересиңер. Если шаардан чыксак, соляркасына берет, өзүбүз установка кылып беребиз. Ана тоонар, караңыздарчы. Мынаке, өздөрүнүн машинасы менин артымда турат, белый жемчуг көрүп атасыздар. Бул бир расветкасы, келиңиздер. А бул экинчи расветкасы, мынаке жаштап караңыздар. А бул үчүнчү расветкасы, а бул төртүнчү расветкасы. Тонар, заготовка кеңири бемарал жазып чалып байланышка чыксаңыздар болот. Эми келиңиздер, урматтуу туугандарым. Менин мына моторайга мо акаларды көрүп атасыздарбы? Мына ушул акалар сиздерге зор кылып туруп Еврозаборду жасап чыгарып берет экен. Ака, канча жылдан бери иштеп келесиз? Канча жылдык опытыңыз бар? 2 жылдан бери. 2 жылдан бери. Ака, келиңиз бери. Келиңиз, лопатканы таштаңыз. Ака, бул жакка караңыз, камера бул жакта. Сиз канча жылдан бери иштеп келесиз? 1 жыл. 1 жылдан бері сонун. Мына ушул агалар сиздерге Еврозабордун сонундарын жасап берет. Мен бир катар көрсөтүп берем. Кантип жасалганын да көрсөтүп коюм. Мына семонту да көрүп атасыздар, сеткаматты көрүп атасыздар. Биз ишканадабыз, өзүңөр көрүп атасыздар го. Мынакей дагы бир түрү. Мына бетондорду көрүп атасыздар тугандар, мынакей. Мына ушул бетондорго соңго орнотулуп берет. Эми мен силерге азыр көчө жакка чыгам, азыр адрес ориентирлерди айтып берем. Жүрүңүздөр. Западныйды барыңыздар теңде билесиздер. Кургойдан бир аз эле өткөндө Хан Орданы билесиздер, тугандар, мынакей караңыздар. Мына Хан Орда ресторанына жетпейсиздер, сол жака буруласыздар. Мынакей тугандар. Ана мына чекедеги Еврозаборду көрүп атасыздарбы? Мына Пескологдун аягындагы. Мына ушул Еврозаборду да мына ушул жигиттер сон кылып жасап берген экен. Бул чекесинде дагы. Анан сиздер каалаган түстө, каалаган расветте сон кылып краскалап да бересиңер. Тугандар, адрести көрүңүздөр, Ош шаары. Западный курктан бир аз өткөндө жолдун оң жагында Хан Ордого жетпей келе бересиздер. Жигиттердин телефон номерлерин мен аккаунттарын белгилеп коем, жазып чалып байланышка чыга бересиздер. Кыргызстан боюнча заказдарды кабыл алат экен. Кимде ким үйүнүн сыртын ушундай Еврозабор менен тосом десеңиздер, мына жигиттерге кайрылыңыздар.